Yeah, good way, good way. Biyela phetha umhlabla ilanga leshisa nje la nto. Nokuthwalisa. Ngeke siphume la. Hey. Siyophuma nini la shisa nje? Bahlupha abantu ngale ngaphandle. Yeah? Abantu bakubuka phansi naphezulu le ngaphandle bahlupha. Sanibona. Sanibononi. Sanibona. Sanibonani endlini. Awubela khinsizwe. Sanibonani emini bahlobo bahlali. Agcina nje kuba live ngilanga kolwandle lapha. Bano seduze ngimkhiphele ka Ace. Ogaxele straight now feel out ugaxa kubene na street. Okay. Before nje ngiphume ku live. Iphuzu elikhulu elibalekile elizokusiza wena umuntu osazamayo osabhekene nesimo sokushizila. Inkulumo yami ebheke umuntu otholithwala kunomoya oyiphandelayo. Okuzulu ngigcine efike la nami sengikhona. Uma ngabe uzalo umama osontayo niyabazi omama bayathanda ukwenza iguqo abasonta bayayithanda ucela iguqo ungambikeli konke uma wakho ngoba uhlezizwa nje ngixeke ukuthi umfana wondlonyoko nasi izizathu kahle kumele nje abazali bekukhulise noma usumdala uphinde bomtholo wakho uma ungambikeli konke uma kumele buya ngakuboni ukusokola kwakho usizi lingabhali emehlweni kuwe uma wakho mangabe ufone buzikhamba kanjani omtshela ikhona okuhlangana nayo ngoba mawuthi wena akuhlangani kuyabheda ngesikhathi uthi nje wena akuhlangani kuyabheda uma wakho uye esontweni ucela isiguqo abekho abantu abathakatha njengabantu abasontayo futhi abekho abantu abanenhliziyo njengabantu abasontayo mayecela isiguqo ethi umntana makawuthola umsebenzi ngiyanikela ngicela mfundisi uNkulunkulu engisize uthola umntana umsebenzi umthakathi ukhona la ngaphakathi ebandleni usuke umthakathi lapho usojabula ukuthi shuthi iyasebenza lento engimfake yona lo mfana namanje makuthiwa wena uyafeyila esikoleni umakho uyena ukucindezela kakhulu uma wakho lapho ucela iguqu because ujabulisa isithi sisikhona la angimele noma uthenga imoto ilokhu uthi uyacelebrate ungakafiki ekhaya uma wakho celebrate ubonge esontweni asibonge ingane yami ithenga imoto awuboni unyanyisa abazalwana abanye abenze ezinye izinto uma kuphaka nezinsuku zila ngalokho uNkulunkulu balikhumbula kanye ungazali omama oyithatha obona kube kuthiwa uza manje ngabe uposti enqunu uma wakhe ngaposti yonke into ethinta wena eyinjabulo yakho eyusizi zakho uyophupha mawunjalo masikhule endaweni sikhula silingana sikwi-age yama-20 something sonke abanye beqhuma ibhiya engenanzunzo bengajabuleli lutho ukuthi siphuzela ukuthi sisebenzile namhlanje bephuzela nje buyasha nje abazithenga obani bayinkinga labo bantu labo zingane zalabazali abasinezinkinga empilweni imoto iginqike njalo ishayise njalo ilezo ingane zalabo bazali bayadinwa abazali bazo bethi hayi man ngeke so xa simpraise lo uphumelela yedwa abaphuphe bonke abantu futhi ngapha khona indawo ngapha ngako nongoma khona enye imakethe nje imithi ekuthiwa isemona akuthakathwa ngathi bayakhokhelwa lemon khona ngisho umuntu ukuthi uvuke ekseni uzunyanya ukuthi yikhunge uzokucasulwa nje kuphela ukuthi ufuna ukuyikhunga bayazi abangapho emona ninjani insizwa siyaphila madoda esawabani insizwa esawabani insizwa izokhulwandle insizwa akuzolunga madoda ngapha ngako umuthatha lo khalo lwangapha besho ukuthi wena abathakathi bakhipha isikole laba abantu
uyabo imithi bayithole eduze ayikho into ababhizi ngayo obona abantu abaningi baba izangoma kodwa bengabi nawo amathwasa kodwa imithi bayigqula njalo eyani why ungayibuzi eyani wabhizi umbuzo wakho mayisa wabhizi kangaka mama nesigqulo wenzani kanti hayi uyabona into yosilimaza khona into sokuthi singasaphuzi nabo ngenxa yokuthi ufela uma wakho inje ibambela umnini wena kuzokucasula ukuthi ungibone ngikuthengele ihenisi ne-24 awukucelebrate lokho ukuthi why kube mina ngikuthengile yabo kukhona abantu abadalwe ngobunja abangambongeli omunye kumele empilweni ukuze uphumelele abantu bekubamba usungaphesheya uyishayisa sasikhwama letha abantu hayi uyafosa lo ningamnandi kakhulu yabo awusiphalaphala unjani kodwa siphalaphala ya mama uyokhulwandle mama umama ukuthumile ekhaya bayahlupha mama bayathumana kazi kuyophilwa komakhelwane ukhulwandle kunjena ngathi sizilile si-South Africa siyikhande silimalelelwe yonke into iy'khukhula khona abantu ababhizi bakhulwandle balisabi kanti angikhumbuli noma eThekwini vele kugaxelwe phela eThekwini Durban ngisho sawuthi abanqeni abantu basethini bevele bepheka uphuthu ngamanzi olwandle bafuna bayonga baseva and over and above lo muntu ngomeme esibuka laphana ukwazi ukusibona sihambala ngigqame kanjani mina noma ngathi anginawusho umkhanya kude angeke asiphume nisambe ngale kulahleka ikhombi street la siphume leli agile sihamba lo mfana lo na 50 bengisho kanjalo ke nswazi akithi ohlakaniphile uyozwa angithandi lokho nginikhumbuza usungosu ukuthi nginani ngqoka kanjani idura kangakanani ngifisa ukuthi ngelinye ilanga nibe amadoda emizi yawo ngesiyale sobe siphume kumina ngubabiyela kuyongijabulisa lokho ukuthi noma ungatshelwa ngalutho kini kodwa bese usho ukuthi hey ungene epejini ka-quality ngafollow quality wangishintsha ngaba umuntu khona iwalk ovela uyibona iwalk yokulahlekelwa yithemba ke le lo muntu selilahlile hawu ithemba ulilahlile ukuhlela nabantu aba-wrong abahlezi bekwenza ukuthi uyifile ukuthi awulutho basuka kulabo bantu labo ngisho ngathi uthandana nentombi yakho uma uhlezi uyibikela izinto oficanga ukwenza empilweni ivele ikubona ngathi usunamaphupho amakhulu afanele osibanibani phuma kulowo muntu lowo aniyindawo uzokusebenza lo muntu uzoba busy uzodla lokho kukhona awu isiputi ukuthi esimnyamanyana siyake batshele phela abashana ukuthi amakhwapha bowashefa manje ilanga liyashisa ikhwapha uma ngabe selungu ngathi labo bageza ngijwayele ikhwapha eliyinhlala isuthi angithandi lokho abakwenza bengisho njalo i-abhitha yami yasiqanda ihlabathi kangaka manje ongigqoka i-abhitha lapha manje isithelwe ihlabathi angithandi lokho ayekho khona la eduze nolwandle la ngasegadeni khotha inyanga asikubeni phezulu ngeke hayi mina nginsizwe futhi labantu abahlezi behla benyuka la ngasolwandle iplan yokuthi bephile bedle bayikhanda kanjani bayikhanda kanjani asiyaphesheya lapha ngasegadeni kade hayi ulwandle usegelo olingcule kanje ngoba ngiyazothanda abafuna ukufesa la kuthi wena abalambe baze bagcina sebedoba ngisho untomhlanzi adini uNkulunkulu ukuthi bakhiphe isilwane esikhule emanzini lo muntu lokhu usanqabile ukubuyisela untomhlanzi emanzini manje lokho
Usewuhlinzile? Bafile ubona. Bafile? Yeah. Befuna ukwenza ngani? Befuna ukudla? Badla isingenzanga. Lokho kufeshi? Okumuntu bakushonzabe? Ugaya umuntu phela. Abantu basebenza, abantu ukhuluma ngokuthakaza. Abantu base-KZN baphiliswa kwabesuthu. Imithi abanayo kakhulu eyokubulala kuneyokuvusa imizi. Baphiliswa okwabesuthu. Abesuthu abathanda leyo nto leyo. Ngoba ngiyazi uthole eLesotho kunomuntu othi imfuyo ikulandele. Yeah. Ungayiqhubi wena kube yiyona eqhuba wena. Ngiyamthanda umuntu ozamayo kodwa asizukuthenga namhlanje. Manje uthi angwajwayele ngiyalazi igama yona indawo engisondele ngayo kakhulu. Ayo abantu nebehlawo bemakhaya ngoba kuguda awu Nkosi yami niphephe ngani zomama nibe right. Umfana kaMaria ensikelele. Emangayabuye lelifethu. Sezigabanga into ezibuhlungu zodwa. Umqondo ngapha eKZN. Wazini ngemali yokuhlala eThekwini? Ngoba uma ungaseThekwini mangabe uno 5,000 insizwa. Imali ebase out Sabe, se eles formam com a ex, vão lá eu pego, pede não, O que eu acho? Eu ok, as anjoas, o cartel, os amigos, ngilimaza lapha ukuthi mina ngingenayo indlu u7 rooms ngoba ngibhekene nawe emhlabeni ngisithe sisha sami la silwa nje nebhenki la mawubuka ku right lokho hayi ayihambe abadubulani labantu laba bagaxele emakhaya ngoba nje ngisuka khona ngiphambana nabo bathi behla bathe behla mina ngavele ngakhupha